IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Hello, John, go ahead. Maiya pa ayan na ti 100,000 pesos agun guna dagiti so amin ang nakipagpartisipar iti Regional Schools Press Conference at taga syudad ti Lawag. Dahito iti inkari ni Konsehal James Brian Alcid kabayatan ti regular session. Iti panangidasar ni Konsehal John Michael Fariñas ti commendation kadakwada. Dito pa anaamuan adagiti partisipante ket saan daunay makikkan ti importansya na may dasig kadagiti daduma kompetisyon. Namuan akadaytoy na udya papanda iti dagupan na city ket adda iti gundaway na apansit kanton laeng at tiya kinanda. So gabona kakastulong kin suporta ket nagkumit ni Konsehal Alcid ta saan na anay sapsapa na ited iti kinid daw dan nga imon una. Ako, ni Magal daw yun. When nadadinig kami na last 2 weeks ago, adadig jay imasinig kanya ka na duma-duma nga may mestra kena parents isa pag-join in the regional competition. Kita naladaw ng naladaw ng pinakauman. So, intay ko di Sunday na following day, tagay magbiyahe dan. So, gabutahan ko na ite, then nangaramid iti mesa nga katwa tayo, iti resolution, congratulated. So, malagip ko, diyan ko na ite nga incentive da. So, ited ko kadawadan in form of cash instead of the allowance da nga napanin, ited ko latan na price da which is amounting to 100,000. Wow. Jack pa mo po naman no DJ in congratulate niya ako JP Palito. So sino to pumain ako naduma-duma ken DJ na pa nag-participate with or lose may kadala tabi din ako baka mo to DJ naduma-duma kami mestro kada mestra na mag-distribute Iti grupo da sir ka naman. yes aming napan nga nagatenta na bakman no hana po ikat kayo suda iti sukat na DJ gastos da. Iya paset, iya panagasarita ni Konsehala James Brian Alcid. Almost 200 dan ako agayam, Idol Bernard, legiti nakipag-participate. Oo. Ito tati pagbibingayin da 100,000. Pagbibingayan na dyan, nagdakil nga kantidad, Idol Joanne. When, Idol Bernard, win or lose pa. Isa nga rod, win or lose, makaawat na tayo iti 100,000 pesos dito yung team da. Di ba? When? Kas na, nagragsak digiti estudyante ano man pa'y, awan balon mi kasi awan ti nagpabalong kadakwada. Idi kwan, nagsublida kasi kita ti awan namnamadan, yamnen, maparagsak naman nababayin ka ni Apo Konsehal Brian Alisto Alcid. Wala talagang alisto. Idol John, at makunam. Awan makita me. At digiti areas, luglugar, iti probinsya ting Ilocos Norte, nakagunod ti Pamadayaw. Digiti estudyante da. Nga maumalapulos recognition, dete gongguna, reward kadakwada nga nakipagpartisipar, international man, national man, anyaman nga pasalip, di ngamin? Sa nga kastoy Wen, ada digiti ili, tila mayawat da certificate of commendation. Ay nako, ang dami nilang gastos dyan. Uri lang masukatam kumamo, digiti na gastos da nga pang personal, correct? When, Idol Bernard. Tabam data DJ anak nangina DJ pagplete da kaday sa amin accommodation. DJ uri lang kuma DJ pagplet plete wala day nasukatan DJ na gastos da nga nakipagpartisipar ka digiti nagdo mga pasalip. Ayan. So nga po agnanayan nga tanga kastoy Idol Joanne adati mapadayawan nga Tagalawag City nga estudyante kat mangted. Iti reward ni Apo Brian Alcid. Challenge kadakwada dito, Idol Bernard. So nga igagayad mat digiti participante tapno dadto man digiti maawat na nga reward. Bueno, perfect. Tila makunata mo Idol John, sana all. Correct? Dan sa makipagpartisipar. Po, nagabay ka kami. Hindi na rate ang baspasan yung awan dagiti ka kasi Jackman amo, usto tako na. Adong award ka day sa aminin. Diyos ko. Best implementor kami pa iti kalikasan. Namo ka na kami na awardan. Nyaki din ayay. So nga, digito itatan, naggasat digito estudyante ta. Libre lang ti panagbasa dan. Ado pa iti mangtad ti sponsor nga politiko. Di nga men? Or naroon. Nagado pa nga scholarship. Hindi ko apo.
Talagang agkidem ka ta, umutang ka manin, takarubam, di ba? Nagbain mo tiya siya. Kada umutang ka kadigiti kakabagyam nga di ka pa'y nakautang pagsasaritaan dakan. Kasi di ka makalunglong awen. Awang pulos si Chansam nga agbiyagan. Okay. Alright. Go ahead, John. Damag iti syudad Tilawag, Kaduay 99.5 Basin Lawag, Idol John, Tatak,